Rastî Hamburg Festîvalekî pir girîng e li Ewropa ji ber ku demekî dirêj e li Festîvalê Ewropa çê dike. Bi rastî ji hewcedariya sînemagerê Kurd pir festîvalê Kurdî hene. Ji ber wî jî mirov bifikire wek mînanî Londonê, wek mînanî Hamburgê, Berlînê. Festîval pir ji bo sînemagerê Kurd girîng in. Îro jî bi rastî em çend roja li Hamburgê ne û bernameke têr û tîjî fîlmên Kurdî, hunera Kurdî em temaşe dikin pir jî pê kêfxweş in ji ber ku jî kesên ku Festîval Hamburgê amade kirin li berê heya îro spasiyê xwe gerek em gişkî ji wan bikin. السعيم عمر خليفة ما النهار بدري ما الهامبورغي فيلم فestival كردي السروكي جوري ما أمي دو خلاطة بدن باشترين كردا فيلم دوكيومنتري باشترين كردا فيلم داستاني فيكشن راستي أم جالك هاي خوش بدها فestival كردي جالك بينا تبتي بوما كردا در هنري كرد هفتشي جالك جرينجا مثلا ها ما قولي بيكو فestival آمد جوي دست بكت كيفهم بير بيهات راستي جبرك آمد بري 12 سالات شو ميري یا باتمانه یا مردینه جنها اوجیده دست بگیرن لبالکورجک فستیوال فیلم کردی گلک باشه جبران که من نزدیک یکتر دکت اکترا لیستگوانا در هنرا جهویدان کابتشتا بردام دبت ابسالش به فستیوال سلیمانی دست بگیر تشکی گلک باش بی هیچ که اوج بردام بد الکردستان عراقی فیلم فستیوال زیاده تر به راستی جی مثلا بلژیکا ما چل فستیوال مانا کردستان بس یک فستیوال هیا نه بین دو هیچ که فستیوال زیاده بن فستیوال سینما گلک بد پیش Silah, Rojbaş, İro çareni festivali filmin Kurdi Hamburg'ki İro roja peşbirki filmin Kurdi böyle o dokumentar pişti o filmem nişan dedin emi xalatti xojiro eyvari bedin İsal gelek başlar basbı hatta ha yani binerime her sal bu hünek zeydetir bu hünek civan zeydetir bu Nisan حتی هم گلک کیف خوشیم سپاسی بینره خو همو دکن سبیجی روزا داوی روزا بچ فیلم چند میرال 38 و باکر نشان دادن دورا دقیقه Avacara seyeme es deme Hamburg'e. Peşi 2 sal evvel em ji bo evê hatibûn filma me Celîlê Celîl Rewşenbirêkî Kurd serşiyana wan bû. Eva filma îsal jî em tenê navê wê Wartin ise notis ya da bajarê mûşê gundekî mûşê ye hatibû şewitandin ew gund orada jî malek tevî 6 zarê xwe jineke bizar û heft û bav dê hatibûn şewitandin yani ber çavê nêzîkî 4-5 kesî lê mixabin nêzîkî vî 30 salî da û ew kesê ev bigerkirin yani tu ceza kişine gittin. Bu filma me Vartinis sernavê wê ye yani ser ji bo vê bigerê ye. Yani çawa em dibînin ya rastî wek ev belge filmên em çê dikin ji bo wek em bijin mejiyekî hafızakî ava bike millet ji bo bîr vaneke û diaspora jî ya rastî vîya lîdanekî jî Hamburg ji bo me hinekî girîng e jî.